Goeiedag, Aboetie. Sê hallo vir die kinders. Doe my lang, bana. Vandag leer ons nuwe werkwoorde. Is julle reg? Ek wil hê is nyaka. Que nyaka. Nyaka. Ek hou van is ke rata. Que rata. Ek het nodig is ke kloka. Que kloka. Kloka. Aboetie, hoe sê mens ek wil water hê in Sepedi? Que nyaka metsi. En hoe sê mens ek wil kos hê in Sepedi? Que nyaka dijo. Nyaka. En hoe sê mens ek hou van water? Que rata metsi. En ek hou van kos? Que rata dijo. Rata. En hoe sê mens ek het water nodig? Que kloka metsi. En ek het kos nodig? Que kloka dijo. Kloka. So ek wil hê is ke nyaka. Nyaka. Ek hou van is ke rata. Rata. Ek het nodig is ke kloka. Kloka. En nou kan julle hierdie werkwoorde gebruik om sinne te bou. Totsiens, Aboetie. Jalagabotse.